Kalau yang keluarga besar hajat menghajat ke kantun. Menghajat enggak? Buru. Ulah ngagawekeun artis balik Bang deui. rupikeun pangumuman di panggung daya regejek. Ibu di panggung sendal saha? Daya Aya gerejek. gerejek. Sok karaoke sok. Zaza hey. Tegang bahajat pancen tegang hianat cinta apa sih sengaja kalau tuh bahajat nyakiti kita jadi tuh di handphone sawer wae atuh bahajat manu biru mimi mah tadi atas atasnya pak atas rasa isi campur wira empuk nih badan sentuh demenan bapak di dia tuh raup wira ini bosnya sing duwe dagang pindang jauh-jauh disusul hajat gak naik tadi mah sanes eta bener lagi sanes tadi mah ini hajatnya belum perjanjian hajat kakang pernah jaluk sedang sun rela popok celengan rumah sakula wong langkang rela korban jiwa raga dilawani dagang pinggang ora isin ora wirang hajat tapi apa sih terima kecewa gawe nelangsa ada sekoyo anak kabeh pabihi demenan selingkuh bae ngaku ora katon dalan pabihi akibat peteng dalangan sampai hilang nafsu makan dilelara kemana tapi apa sih terima kecewa gawe belangsa pabihi teh acanya atuh kadieu kadieukeun teh kaji tina panggung eta mah campur wirang pabihi empuk dataran itu sentuh mati ditu raup wirang babihi belum ieu mah tinu si Aki murang ditu ieu mah murang di pulung ngadieukeun bo oh mimi bade bo oh nyandak pelek babihi moal kakang pernah jaluk sedang sun rela ngapopok celengan rumah sakula wong langkang rela korban jiwa raga dilawani dagang
dengedelengan dilawani dagang pinggang ora isi ora wirang tapi apa sih timang kecewa gawe nelangsa kesuwun kasadaya keluarga besar aja sok ngadoa pamugia.